Sini sara edisi elakawa bisi election unma ung tumo ung yang thomol pandawa phayo chung ke ha joto edisi elakawa blog tumo aro chung tipuri chung thang tong abodiro chini do damsara ar develop nim sinyo ko pansago 58 constituency nim sinyo chung ke ha chuko blog tipuri chung nai aro ba joto chini bonim pansago 50 blog nim sinyo joto chini tiprasa tona ang bo mi news ni madhumayo ang request kyo kabo joto chini tiprasa rono YTF TW blog committee joto tipra motane warriors chini thahaman lamano khatune rono khna yo chungbai pal ba hakie borilio phaiye blog deputation ke thia chung kam kan ke chung joto khabe khubai ke phain bo pandang joto no kabo te chung chini dimano chung suplong khem bo pandawo ese chung tiprasa chini mai thaino chini odika no mai bo pandawo ang joto no kabo arumi ang sannayo je jara birodi party tang tonai takuk krono po nau phawain su naha inchi naha chung national party tangye chini odikar no chung mayang tum ono boye chung thaham lama phe na hi chini bubagra chi ring tum no nau pho wain su inchi ye phaipe ne bo pandawa ang kabo arumi khnayo do to sara tripura wa chung deputation ring thang tum wa chung khabe khubai ke nang khurong panda ang kabo ake chini bo damsara a develop ning sinyo 13 ta bisi tong 13 ta bisi ni jo to chini tripura sarona ang kabo chung nayo kam kam ke phaye damsara o 10 ta somoy chung sukhane chung meeting o resolution pass kela abudino jo to 10 ta somoy phaye chini 11 ta somoy ke chini release shuru nai ke release damsara motor station chung release kiye damsara a develop o chung 12 ta nimsio chini deputation samke ni bapanda chung jo to no ang kabo arong boye kam kam ke phen bapanda ang no jo to na kabo mari khak sang